бахши шоу ньюз навгони аз олами шоу бизнес. Нав садо аз дил ба дилҳо. зулайхо маҳмадшоева, овозхони ҷавони тоҷик, дар саҳифаи инстаграмаш хабар дод ки санаи 20 ноябр дар ютуб канали худ албоми нави худро бо номи «Намебахшам» ба мухлисонаш пешкаш мекунад. таронаҳои ҷадид барои мухлисони азизи зулайхо маҳмадшоева. ای گفتانیت شیرینکو دلیابی آخر دلکی ساده من میابی به تو سرگرون به تو همه جا خزون دانی یا نمیدانی شیرینکی من دلکی من نرو نرو خوشگلکی من دلکی من نرو نرو атри шабнами сурайё санаи 14 октябр ба душанбе омад. ин атр шабнами сурайё ном дошта дар фаронса истеҳсол шудааст ва як шиша атр $100 амрикоӣ нарх доштааст. 100 харидори аввал бо соядасти ман соҳиби ин атр мешаванд, гуфтааст шабнами сурайё. چشمک چشمک میزنی آشکار و پنهانی چشمک چشمک میزنی با هوایی دلستانی фаридуни хуршед клипи нави худро бо номи «Айша» пешкаши мухлисонаш намуд ки дар ютуб дар 3 рӯз 90 000 бинанда гирифт. در باری ما همیشه عایشه عایشه ای غضبم کشید پس میشه عایشه